Uruguria wa mutaratara uyu urakinyanirio kiharo-ini kia mahiu kia Naibol kiria kiri itura-ini ria Segere sub county ni Laikipia rugongo. Gavana Nderitu Muriithi akihinyiriria ati mutaratara ucio ni uguteithiriria hanene hari kugacirithia thogora wa mahiu. Augite gicigo kiu kina mahiu mahinga 300,000 kwa ihinda riri magitanya gwikira mahiu 15,000 mutambo-ini wa mwanya gutu-ini kwa umutho uria uritumaga mahiu kumenyeka kuria mari itanya-ini ria kumarigiriria kunyitwo ni mirimu. Hii mpango hiyo ni kipengele tuseme ama kisehemu ya 10%. Ile sehemu kubwa ni kwamba unaweza sasa wewe kama mfugaji kuwa na verifiable information, verifiable to a third party, kama vile mtu wa bank ama mtu mwingine yoyote. Kwa mfano ukija kwangu unataka nikupe insurance ya hawa mifugo. Sasa uko na system ya mimi nikiwa insurance company kusema kweli hii ng'ombe ni yako na iko mahali fulani, value yake ni hii, kwa hivyo nikupe insurance cover ya hiyo ng'ombe. Kurigana na muikarigite wake makiama veterinary Samuel Kahariri, mutambo ucio ugukorwo ugiterevwo na njira ya thimo no riteithagiriria kuiga rivoti ya mwanya egie mahiu makiria mege mainie na murigitire o ndumwe na muthiire wamo. We call it RFID ear tag. This RFID ear tag, once it is installed on the left ear of the animal, we read using our electronic RFID reader this way, so that we minimize the errors. So that one animal, each and every animal, has got a unique identification which cannot be confused with the other. Mutaratara ucio ni uhimbiirio na njira nene ni uriithia mahiu makiuga maciaro ma wira wao riu ni magucoka kuonekana kuona thinjia mahiu marithiage imwe kwa imwe nginya kurio. Mutaratara ucio uraringana na kioneki kia Amaya Triangle Initiative kiria muoroto wakio ari gwika mugaruruku murithiri-ini wa mahiu makihimbiria uriithi wa kiriu. Mweri muhituku makiria ma mahiu 10,000 ni makorirwo makigathikwo mutambo ucio uria watafanirio ni kiama kia veterinary handu-ini ha Kameme TV njitagwo Maina Kihumo.